Abisa munene wa bondi ya kwendia nchobi miro gitonga kubu na ezanite mukana jo munene kirehendia nchobi miro barabate kuthingatira mawatho ugite bamwe ba biashara babane bakunyagia nchobi utuko ontu barani gitete na watho nkuruki na rotete bamwe ba mabisa ba thirikari nene akiwa ni baba gwitikire wende bwa nchobi ndege ni watho muthuri Muriuki na Chekinya. Abisa munene wa bondi kumenyera wendia na utumiri bonchobira ndine kaunti Meru na wakubu na chimrete na kuwa kampuni iria na ndobara ya license kunyagia nchobi ndine kaunti Meru ibakuthithia uyu mathajira tatibaterie ndobara kuwa bagwatikana baketha bakijukirwa matagari ya kiwatho seria you distributors license na beta boleli bara na license kana benda boleli Meru County Alcoholic Drinks Control Act 2016 you are distribution of alcoholic drinks sibat kun distributor from daijere cia rukire mwanka thaa 12 cia ugoro ndi bagwoni ndibere muntu ratuka watake distribute nsobi beyond 6 regardless either ina license kana atina yo seria ikathia ta mukondo ywayo whether wina license to amiri book whether atina license to akuthitanga ku distribute nsobi kenyume ya seria na tukumbani kuleta nsobi ya Meru na tutiku license tukum blacklist the reason ukona muntu ukureta kintu beyond mathayara yatikire tuti kintu kikeya na ibe this is the reason why ukona tombeta kutugwanyire kuwata ringi kairi nchobi indi second generation likerete kwendwa ni watho na iri siniki utuku nguruki akiba kagita kaka ibathironkite kimbachiro nene kaunti Meru abetho bagitegera gituminandi akwenda cionthe ciethwe cina license kingi nakyo indi no to 14 days since kuma antu wanda babwe inspection tuwitikira ko muntu utethirete 14 days I expect muntu wethe tha yethire to arite liquor license yawe tafadhali ngobosi nte kwenda ni to yo kwarusana kwenda turutangu ibo boya na thandile antora no bawita ku incite members of community wona bweta mbia ke mtu fulani no tatu betha baina business rivalry ndio kanje kuandika memorandum sikuwa funga hapa funga pale we are not scaring away investors we are encouraging investors in Meru na muthiene etho akirutira mabisa bakithirikari barakuiba kagwatanira nende nchobi kindege na watho untu bria kuga bo batitho bagitikiria machibu na ACCs tafadhali ibura chokeria ringi bukwanjiri gucokia mutindo yura witaringi kuyukia tips na araura antu bambara na illicit brew kuri kintu kira coka kikarita marwa especially kisaini siegembe kitimau ekibiritia tusiaziwe sisi peke yake tibatu akantu bali compound kwanza illicit brew kwanza belong to the national administration machibo yo abatu kuthakiru ya illicit brew machangani na nini but we also twende katukwatane no tutire muntu county government no tire muntu national government muthuri Muriuki wari njuma mutijoka ngangi.